sensem ya kwaso we yaman Ghana mu han mi se ya ne nyina ne se o ka Nogokpo a ne anim se ya kase papa ya Archbishop Agradaa sare hu sensem na kofa asa Nogokpo hu sensem yi ba ye asofo dodo na wo man Ghana mu han mu so bia de na no atomu bi na we na Agradaa de na no betu mu bi ma Agradaa e kase so yo no pa Agradaa pa ne e ka che ne se e ya de onko pa Nogokpo fo chowa onko enda onko china because on nyame bi ogini di oba person come striking it down no one say yes omo to me bi omo ho no mo na omo ni hwe omo ni to me omo ni bibia nti ono de onto ne nine na so onto ni to enkoda enam so ma ye ni Nogokpo fo mpanifo ni bi etwetwe nkomo na omo su no say ena omo kire omo nsem oman adwobrao badwako kase National Peace Council ena sabre do ma bawuram ade ensem bia beto anim asa ensemi won dwontrani Reverend Dr. Ernest Edujamfi ena ne nsa ehase o chema adwobrao wamo SSS Nogokpo Traditional Authorities ena afe Archbishop Charles Agyinasare wono ena Perez Chapel Treasure ye ne dia womo srese afanu nyina da enyo ho ntiase na adwobrao emra omamu etuo enkotwe senche na sondwe enihene womo echema mate ensema ku ahodo bi ebi nyamesonfo bi asofo ne ade ekekeka efa ensema Archbishop Charles Agyinasare keka ye se Nogokpo de chese abosom headquarters sunsumbone ne ade se de edi ho afrisane no anya sem ketwa menam so nananu enso achese Martin Kensen pa anya sem ketwa eno moma Archbishop ensha enafua edu enan saso ama mekire semu a mekansem pade a ene de besi omamu enye eno ena adwubra badwako kase National Peace Council echeso mate na edijawa na edi asoawo wanum ena se jabi eye ahuri ewo magana mu ha wo hwehwe ensuo guso na asundwe eba bokọ na obia ehoto no entiaso mo kan nyina ne se eno krase eye ense na fuadu na wo de amade na enso amabem ento mo sese afanu no entiase na omo nyina ensin konya enkasa na bibia enkoso jojojojo na fe no ye nyina yentumi eni enkunim ewom na ekurense konfo bone shan kontra watumbi afenso Ghana eyoma ba ko peketwe bi yentumi ense no na asodwa yekura no enkobo kura hwemfri ensa we hunti ye ne esina lecturer mewpemo ana edin ko vie no ano mewpemo aha enkwai na yenkokodi enkoma emfa ensemi ho wono oka Nogokpo Elders no eho ejati enka enjisini ye mo adwa nwumre yo bro pedi mejo so but udini abone sei obia won ena tese udini abone sei acho ye frame Nukialaga Maufamo Kobla Nonyibe Angel FM. Nukialaga Maufamo sabre Peace Council kire se eye no kre nsema ekwaso no mama 14-day ultimatum nenso ombesrara munyina munya botre no mu enwuram ensiese asam no kama musom sei yo me that say first of all no mintiam with you for nyina yes aka huma Peace Council Angel ama FM. ye ohene no nche na Yakub muabia ewo ya me yesu ye responde e dey ama Peace Council na ye stand ni say ye ni Peace Council the Peace Council person we ma anamu ba semmu a ye ni problem wo but ye 14 days ultimatum na ya ma no she ampepa na get 14 days in a day. enu nte na ye bisa sesa o ma ka so mbebem ne de ebi o mbebem ansa na 14 days no aso nti so mo bem a se mu gya ho gina se wa ma bem abesiese ma so dwa ba no so no Archbishop ensa me pachew oh definitely chapa ne de also over pachew and no that is the key issue there we go ye wufu Angel na anya se obeba no abegina on air I say oh my pachew there be the wufu bi a ana woka asem na wan kan ye a ye nananom kwa no so e wo so ko nipa ne nche na kopo nipa ne chew na eyi entu yi te ufo se ebia wo position a wo no eso se nipa na hey ntati ekura atumi ma elephant
enti nufialaga ensam we ho ensam a sofu kan na ma eham ana se de ebirum so kafa ho ye ma me Agradaa cross o se mu hwe a agyesa do ojo no anu ankyenken kan do enkohwa no gina eno ka ho bi na fe ama mo so ahra mo bu kakre. As for Agradaa, the fan Angel FM. like he's turning into the market. We should market no more than that. And to another them, you find Angel you FM. find on Tuesday. It is not about the okay no kwa brapping. Some na okay no. You any you find say yen no mumba. Omejuma, to describe a whole this thing after the morning. About affect you or tinabi, Omejuma pemu, Omawari pemu, a bit send your baby. It's a passage in a sorry. Or retracting, or apologizing, and to claim that. That is all we are saying. You should do the right thing. So here, I'm choosing my word carefully. Ewo na nano mo kwan so a bibia be any problem you see ombra the peace council so person over ma any problem peace council for brain ni mbisa no atemba ko mimu eno ano so oji ni phone som tuma ye nyina be no man no ebusiafo amusinta to wa da tu onyanku so ho a na etu adwiem enti Agradaa empedifo no sintanya wo na ato na kaya wo na ato pan ka obo se de esi fa hyehye ti semuko enti be ma wani ada ho ama wani nda ho agro no krampo ye femba ofie ye nam kwan ho a ye di agro na udrebi kai kwa kwashi agro no hweye na se de agro ne ba ofie a wantumi ansa. Kaisa social media handles nyana attention TV to baba ho modi aso be like oba share no comment we videos ni nyina eso na face we di channel no ho adanse de atwa for share ma wonti abom samra ne from ohema echa